Muthenya umwe tu thutha wa maabitha a borithi kuhithukia ndawa cia kurebia na mbeca cia maheni nyumba-ini kwa mwonjoria Ali Punjani mwena wa Mombatha. Umuthi maabitha a borithi ni macokire nyumba-ini iyo na maikia ngono mutumia umwe uria urauga ni mutumia wa gitanga kiu mari na arume eri aria mahithukirio ni borithi mari nyumba-ini iyo. Na jana mnakumbuka ya kwamba tulikuwa pamoja na tuliambiwa ya kwamba kwa hiyo nyumba hakuna mtu na aliye analinda hiyo nyumba alikuwa amefunga na akaenda safari. Lakini leo ilikuwa ni mshtuko kwa sisi wote kwa sababu tuliacha walinzi wetu hapa. Kwa hivyo hakuna mtu angeweza kutoka kwa hiyo nyumba kuingia. Agikira ndeto ino mukode munene wa borithi kaunti-ini ya Mombatha Johnstone Ipara ni ugite uthuthuria na birigiceni no irathie na mbere gwetha ndawa makiria undu umwe na mbeca cia maheni na kana maratathi maria mangionania athiriti a mwonjoria uyu kuria maabitha a borithi mekururagia kiria giothe makora. Waliyekuwa ndani ya nyumba watachukuliwa wapeleke kituo cha polisi waandikiwe taarifa na mwishowe wataweza kushtakiwa na kusuia polisi kufanya kazi ya ukaguzi ya hii nyumba. Mutumia ucio uria ni raia wa bururi wa Nepal na maratathi ma kumwitikiria guikara guku bururi-ini maria heirwo mieri eri mihituku mwena wa Mombatha guku nake mundurume umwe wa aria maikirio ngono akiuga ni muihwa wa mutumia ucio. Ona kuri uguo wakiri wa mwonjoria ucio Jeff Asige niaranire Punjani ni harĩirie kunyitana na maabitha a borithi gutigirira kihoto nikionekana. Punjani ni muthiriti wa hakuhi wa nyumba ya Kasha iria ciana ciao igire cietereire gutuirwo kiho bururi-ini wa Amerika thutha wa kunyitikana na mahitia ma wendia wa ndawa cia kurebia. O kaida-ini kau haro ya kuhurana na thuguri ya wendia wa ndawa cia kurebia nigeire na igutha thutha wa igoti kurekereria murugamiriri wa wodi ya Boru kaunti-ini ya Mombatha Ahmed Salama Omar uria raikitio ngono agikuirwo ni akuruhaine na wendia wa ndawa icio. Agikinyaniria itua riri mucirithania Edgar Kagoni augite gutire wira utemanitio igoti-ini wa kuonania MC ucio arekio ni eguthoga uthuthuria uria urathie na mbere. Ado-ini ha Kameme TV, jitagwo Njoroge wa Kimani.